Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Bithung Arar Tumapan Pe Karom Keronpo Nijang Karbi Anglong Bithung constituency alo Tara Dubi Patu Klamalong Pen Tumpreng Open Station Long Pai Kunia Chikloni Pankora Porn KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Aradeng Pen Pe Karom Akejoy Pen Keronpo Lason si bangsu Pe Karom Keronpon Laki Council Pen Mati Sorkar Pen Le Keron Kali KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Asar Pi Karlitang Basa Piteron Pi Laben KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Asupo Singdon Ronghang Alang Lituma Men Pensi Ron Pon Pasi Pachinipo Lason Thak Thaksi Bitung Reng Thama Constituency Ang Kangarat Atum Anke Long Edji Thangna Tamathanangni KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Lam Thepik Lang Ponke PMAYG Hem Sotame Kadukawe Arara Tumta Long Edgy Lasi MLA election tame Nang Tebok Bom Tanglo Lasi Nang Litum Nang Ning Chilar Lera Kayating BJP Asimbol Matip Bidong Amirar Jana Long Puthot Wood Pipen BJP Pahai Tunang Anlo Tangte Ansose Kaching Tora Sayam Motame Wang Bompen Long Pon Etpu Lasi ning isipiat pen kidoji aphantame chuning ri pidopo lapen anparta non ningkan ke thama philote anu tin urunodoi abang phiatum anta suri pho pho atangka long et jiputa pachini pontu bangso maya long ka chitongdon KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MEC Hetsing Rongphar Menmeji Lems Chairman Bidya Singh Teron BDC Chairman Ramson Rongpi Laben BJP along claim rapid arisoi jang atum anta chitong don renti Bortholpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Nili parliament pen kita nili parliament pen nili suku akleng apa lengket di sisi konten di harapan pan kipi he nili paya hir jume pichita masuk ke hilang angkudum masih nili paya asulo nili suku bang government pen kali alang ni kam coklem dun masuk ke si alang ni bitu ngaratum pan lengket tak pak adon tin ki masuk saing dikto don bitu nasilason ba ka pregalong ka punji masa lake government pen scheme ke dui sita labang ke jongjung pen sindil sipo lag bitu Kareng Rong Pharpi Subjury Hitia Long Han Lapen Thesiri Kacho Jordan Pen Inut Ot Lang No Abang Phu Theso Mate Orange Lapen Kapre Asonta Phalang No Pitikang Lap Abang Phu Kursik Kurmi Aphan KSC Lapen KSYC Pregjam Hamphang Sung Don Chelang Pet Pen Bokaghat Police Station Along FIR Mate Lam Hoi Pipontang Lo Subjury Hitia Long Kedam Tang Ni Phai Inquira Plier Ni Inut Kursik Kurmi Abang Karbi Pi Kareng Rong Pharpi Aphan Theso Chonamdam Lo Bonta Athiso Lapen Ador Kachikroi Credera Jok Kursi Kurmia Bang Men Aning Cepat Hitikang Si Theso Phalang No Piet Laso Birta KSA KSYC Asongatum Adim Paledam Si Kechokche Kursi Kurmia Phan Bokaghat Police Station Along Lam Hoi Pidam Si Nep Ingnang Ponlo Pusi Lam Hoi Pilo News Text Report Karbi Anglong News Chok pidi nitum dak Bokaghat Police Station along nakongrin angko kalam the bangke jasmet pedi tum KSA lapen KSYC lapen pregjam asong tum dang nakongrin ko thela mangke tumi mate social media long chithang club itum Karbi pi atom phan kurmi kosong ide kusik kurmi poa amuni da bang ito aman nang pipin me Karbi pi pan han ke jor phan asong kachine ka helo bangke deng de pusi pin ya dak bangke deng FIR ang pilo lapen nitum dak pencil sa dak police station nitum message ping tu ka dok be Karbi Anglong rat lapen Arni itur ciklo uturana Karbi Phanta je lason Karbi Phan ka chinek along ka chinek ka holo aman ki bipelo make mantuin dan cicak ni tum dugok tahai itum inglong so tahai povil into niman peng do lasi nitum ke mantuin cicak che lapen ladak pen jong si piniang bang amasi case bang register teno prabjin pen dak masino nebli pute ni tuma bangke dam delu nong pen mata lasi dak pen thandak lo non namat bangke administrative tungga positif ke latung ke positif pe Kasi non man tumning ite do, prabjin ping nang neng pusing tumge hanglo, apalang tum tami opposite respond nang positif. Kasi non man ning ite pensi tum dolo.
oh ni tum kadok ve ahem ari darong sa kadok ve daklom thek re chom tin tum ching kilap lo jela so teng men si chidon sar teng pen bangsi rong arat la pen ki phowek abang phi pen chidon sar pen ateng sin tum dak FIR nang pilu la pen la bang so FIR bang ke ne vek nang puni tum ke ne me de sang selu la dak do da ning chirot kut lo la pen ning kang pik pik lo mane nong veng bong nem nang pu comment tu galo nong veng bong ne vek nang pu ne de de ni dam de lo dak pen ke oh dam de lo dak durat pu Prangsi nili Karbi Charlie Song Nizang Karbi Anglong Maipu lapen Central Committee long tan nili Education Secretary in charge lapen pini nili men bang sarthi ronghang jasemet pet pini ne tum laso thana long nang kok lam ke ason lo kusik po also jeli tum phan inu ituma ani Karbi pi je alangli men ke kareng rong phar pipu alangli bang ke choyor cholang akam siklembom sila so choyor cholang klembom mut alang lita bazar baru kewang pusipu sila so kewang hut stame alang li phan bangke eli tum phan nangke oinai balang li phan alaso theso anta turpila pusian tum birtalong sila so birta kelong lo social media angton viral delu senil tum Karbilo Charlie asong la pentak ongdung hampang asong isivet akemang aso arleng so phan bangke eli tum SC ST untuk la prevention of atrocity ek ateng pen so arona teng pen alang lipan ke insai nangji la pen insai setik itu so ache song bang ing tonti ila so la si tong sekot pen alang litum pen law and orders atum nitu manak bachini ateng bang te alang litum bang ke methanga duty mate responsibility bang cheklem lo la pen alang litum pan la so bang ke kacho feresi non ke katablok alang tum non OC mate SDPO pen berta nang pia teng pulang te ase alang li don Guwahati dambom bujepu tamo pen li arlo do ching kiot bangke non same trace bom lo alang li konat sike damma la pen alang li tum alert bom lo police station an same alang li gari number ben ke chenglok alang li photo ang ton pa viral lab lo nona bangke alang li pan nevek bo busipu sinil tum bangke la so step bangke keng kam chiru re lo la so ST 8 ST la so a ek pen so atrocity ek pen inang vek nangji la pen nili tumani apan juntu alang li patumi hormu hortar ke nuksan an same la so compensation abang alang li pan chipi nangi hibi petik pulate labang nitum law and orders pantame nilutum bang follow up ji alang nitum kopia section si pabonima sila so portin tum chunghong ikok no namat ke দাম তো 320 টাকা ফুল 320 কা নহয় এইটো 420 টাকা নহয় দাদা কিবা পাইগারি আনিছে 5 টাকা পাইগারি আনিছে নিয়ৰ বস্তু নাই আরে লস আছে 420 টাকা তো আরে দাদা তো কম দিছে মানে পেলালে সব পেলা দিলে পেলা দিলে কোন আছে চিনি পায় নেকি মুনি মানুহ তো চিনি নাপায় মানুহ চিনি চিনি পায় এতিয়া বগাহাট থানাত আপোনালোকে এজাহাৰ দিছে এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে জাস্টিস লাগিব যি SDP ছাৰৰ লগত কি কথা পাতিছে আসামিজ কথা ইমান নাজানে কি মানে কি কপিপি মানে না না ধন্দাকে হে টিংকি গিলা মানে না ধুলে হে কপি পছে দঙ্গে পুলো পলো ও हमसरा आलम हमसरा चोजर दुनलो एम थे थोंबेन कोइ बुलो मा बांग हां थिप्ली बेन कोइ बुले हे अमान के अनि न थिहाक लो बस नि दा खचल हे लांग हे थां कां के लांग सो नाइ हं कां के लांग tangte non bang da FIR sigi pilo ma ama tangte ko pilo dake nang de chini do na teng pulo tangte जाते से नाइ दुन हे kali non da dak he dak boka khat thana lo he nang de chini do ma chini de नि था चिनि दे लांग ने kalang ma मा से टिंकी बम ला kalang ma WKA DBJP atum pen pherang kemai kangnipo Nijang Karbi Anglong District Gelani Atul Bihari Vajpayee BJP sa hemalong phaikuni jikloni phaingkora phorni West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party atum ahin pen pherang kemai kangnipo Bangso pherang kemai kangnipo nang kokpen West Karbi Anglong District alo reporter claim bangphu kisung ason kedo an kachini jia phansi Guwahati pen BJP Media Relation Department atung wangsi chingki che than pon lapen la hai kisung pen ke pejok ponchi aphan un an ke bor ipon popasi pachini tekang bangso pherang ke mailong in charge West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong dimhasau BJP Assam claim bangphu sayat Marinul Awal Amal
Narayan Patwari, West Karbi Anglong District, BJP, Amaipura Dibronghang, Irrigation Board Chairman, Dancing Dera, Atumpen BJP Party Claim Bomahut, Kuan Kaching Toramo, Mati, Sai, Kidding Ponapatak, Mina Sai, Hemalong Perang Kiamai, in Nippon. Board Hoban Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যোৱা 10টা বছৰ অসম মন্ত্ৰীসভাত মিয়া মন্ত্ৰী নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 16 চনত আমি এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজক কথা দি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি 100% পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনত আমি দেখুৱাই দিলো যে অসম মন্ত্ৰীসভা মিয়া নোহোৱাকে যোৱা 10টা বছৰ চলিল আৰু 2021 চনত মই নিজে মুমিনুল আৱাল হিচাপে এটা কথা কৈছিলো যে 2021 বিধানসভাত আমি মিয়াৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন হয় দিছপুৰৰ পদুলিমুখত আমি গৈ মিয়াক বাধা দিম কিন্তু তাত মই বিফল হৈছো কিন্তু বিফল হলেও মই আজিৰ দিনত অদূৰ ভৱিষ্যতে মোৰ হে সপোন পূৰণ হোৱাৰ দিশত আমি দেখিবলৈ পাইছো নিশ্চিতভাৱে 26ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত দিছপুৰত পুনৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰৰ দিনত ভৱিষ্যতে যাতে অসম বিধানসভাত এজনো মিয়া প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি 100জন অসমীয়াৰ লগত ময়ো এজন অসমীয়া হিচাপে ময়ো আশাবাদী আৰু এই আশা মই এই কাৰণেই কৰিছো যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকা কালত এজনো মিয়া মন্ত্ৰীসভাত নাছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী থকা কালতো আমি দেখিছো কাৰ্যকাল পূৰ হ'বলৈ আৰু 2টা মাহ আছে আজিলৈকে এজনো মিয়া মন্ত্ৰীসভাত নাই অৰ্থাৎ এই 2টা কাৰ্যকালত অসম মন্ত্ৰীসভা মিয়া মন্ত্ৰী অবিহনে চলিল আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত 26ত যিখন চৰকাৰ হ'ব সেইখন চৰকাৰে অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে এটাও মিয়া এমএলএ আহি বিধানসভাত সোমাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব এই আশা মই এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডংকামকাৰ পৰা আশা কৰিছো আৰু মোৰ সৈতে আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে গতিকে এই আশা কৰিছো আৰু আজিৰ দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কোনো কাৰণতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী যি ধৰ্মই নহওক হিন্দুৱে হওক খ্ৰীষ্টানে হওক বুদ্ধিষ্টে হওক জৈনে হওক শিখেই হওক যিয়েই নহওক সকলো খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে কাম কৰিব এইটো 100% সূৰ্যৰ পোহৰৰ দৰে সঁচা কথা ধন্যবাদ Karlitang Ronjita Terang Piaphan Habit Ingnar Apranar Mudet Paikunini Paingora Pho Arni Lakhaingora Trogdor Bagri MSC Constituency ke Parlopon Hanboka Sarthi Teronarong Amikar Saron Singh Hansiachor Karlitang Ronjita Terang Piaphan Habit Ingnar Apranar Mudet Pinpur Ponme Muniratum Pirthina Hachi Pondet Pulotangte Achor ke Kachiri Kenang So Pinso Ponon Arloso Ponon Lapenke Achor Chiri Pondet Apit Lipute Hembre Chopochesi Pangcheng Ponpo
lason thak thak si han boka sarthi terona ro maker soron sing han se achor karlitang ronjita terangpi banghini phak aphan henru ke rodamji mate long hong aphan aan kiri pidam pura ada por bhai kebra achitima por malom han boka alu malong dambo mahut men a phit pen habit ingnar nang bar prudamat soron sing hansi aphansi akeng ingnar od dongamat war phidamat achor mate apiso karlitang ronjita terang piaphan arplungarat mat achubi od dongamat akeng hongnita sakru pruptet amat pinso bang men thur protsi lang ta pitikang amat rong muni ta toma phan nang hanga hut amat achithia vedatlo laso hotong se ko daitor forest sabit officer long birta policy bit officer Lawrence Phangchu staff toma phan pin khatsi adimaklong paledam si puthot daitor police station OC nilu bhuyen aphan birta policy police atum damsi kititanga pangarpum Diphu Medical College and Hospital along and postmortem jiaphan pondet pen local MEC sitame arju longsi EM Richard Tobita tangka sitame kerap pipa chodolo news text report Karbi Anglong news buluka phang la nang buluka phang hai da sa ja prong ma puan da na lo la em pe sa ling le rot po na po la so ching wa lo amang la par cho la barkha re lang du lu bok de ta di me so par cho che phang no ek tum me nang chom tu ra ja lo ai ka tong the de lo ki la puna e ka ja to wa sin nang do kok lo nang rai him lo manga puna kar ma sing ke Nipana bang si na pasim Nipan bang ni king tum lo masi nang pangyar pil nang pangyar pil amang ni em sor bang nang kar masi ke la pangge plung masi ke ni bugdun lo achu si ke odun yan achu bung ni amaren ke la pakli bub lo a king sak pong dan masela king sak pong no masi Altab ida ne pini tinji ni ne lo ni chele dum ke paputang ke masing ti lo la moment la dim pasi ang vel prian la ke papu hai la papu mane ke hang la sohoran ke theng long la oh itamine ta kisu la memen ke phire it manen ke di tu tong the ke dalo na so ke dunu ta ne da ka pale don ta kar kum dun sa lo la ni ning e la ke nang ke vada la punang va tra ya dem ne go ke par ku ja se ne ta e kloda mate ka la chor pe ni nang to a mega vita me ek tom nang to it idel ma se ne ke da man ke chi the la Sita em krung lo hai amang ke ne bang polo ju ka nang ju ing na da he to lang ju pu ja le man ni ke un elo ni king se no da lo ju pu ja le ama king an che od la ama ni lang jo kring an ha ta ong lang nang pi thap ama ing tong do pen lang u lai lo mala lang pi le hem lang pi de pe ama nang da moi harong thanamon ha mon ni du ne lu nang pang thu moi pa noi po ja le ama ku puluma ne da mi ju na da ma se do ko ma putang te lo da moi po ja la ma oi ti pu ma dak pen ala tu lu hi rong ana ju ga no ke ba ama ko nang chang tu de da wang tha pu ma na ang tu de ma pu ni ri na odo ma ni un elo ma ge ti lo dan velo Enta nalitung Anglong dam ne long hen rugro dami pula long hong an he pa an ro dab jeep so ke dam ta me aprang da bang da ga dam tang lo jiten ru da la por sa si theng enu da mi jite bo he lo ku to ni on la tum a go me long le ni tum long ni joning la yo nang chon da se a yo manga pisina dun ta nang palen de lagi a pila sa jo an si nang pale de sa jo da pen sa jo da joni no ni ching tu che tong so bla ni le men so ron sing han se en ke dang le ma sor bang ke amen ala ke ron jita terang pi ti